Drugari, evo jedan interesantan recept na neki moj način, da kažem moj, vjerojatno možda još neko ovako skombinuje nešto. Eto, meni uvijek tako dobro dođe od mojih dragih drugara koji imaju isto kanale, pa tako kad skroje neki recept sa preostalim sastojcima koji im ostanu u frižideru. Evo, tako sam ja ovog puta, ostalo mi malo kupusa, jedna paprika, jedan lukić koji je već skoro pa prošao, ali uspjet ćemo ga iskoristiti. I kažem, ovo kombinujete po svojoj želji, znači, ali neka osnova bi trebalo da bude luk, mrkva, možda kupus, paprika. Dodajete ono što volite i kako volite, ali to se radi o nečemu, kako da kažem, sa ovim kineskim, kako bi to rekla, njihovim nekim nudlama, makaronama, kako bi to po našem rekla. Kineski nudle. Da, ali na našem to su, ja već ima i kod nas ovako ovih stvari da se kupi, ali ako slučajno ovo nemate, to isto možete da napravite sa običnim špagetama i običnim nekim malo samo sitnim nudlama koje ćete prethodno morat skuvat, a ove se prethodno ne moraju kuvat. I što ćemo prvo uraditi? Za početak ćemo ovo fino da isjeckamo. Ja imam jednu ovdje alatkicu, pa ću probati s njom da ovu mrkvicu, kako da kažem, isječem na neke spiralce. A ako ne, to da možemo... našiliš. Da, tako nešto slično. A ako nemate sve, to možete isto da uradite i sa jednim onako kvalitetnim nožem. Evo, ja ću prvo da nasjeckam luk. I to sječete po svojoj, znači, želji, koliko hoćete sitno i koliko količinski. Znači, za ovo stvarno neću navoditi koliko sam ja stavila, ovdje se vidi, znači manje od pola glavice kupusa malog, jedan struk ovako luka, može se koristiti i prazi luk ako slučajno nemate luka. Eto, bilo bi to više igra ulogu da onako bude malo i, kako da kažem, i ti nekih boja. Ja ovo nekad znam da napravim i sa zamrznutim povrćem, neku skroz drugu kombinaciju, možda će i to nekad pokazat vam. Ujedno ovo je posno jelo, onda šta još, vegetarijansko, da li čak i vegansko, pošto ovdje ne vjerujem da ima jaja. Da. Ali dobro, to nije uopšte važno, ovo je važno da napravite jednu brzinsku ideju u jednom wok tiganju ili u običnom tiganju. Ja dok nisam imala wok, ja sam isto to pravila u običnom tiganju. I onda ćemo da sječemo papriku, koju god boju imate, ali ono bi bilo poželjno da bude žuta ili crvena, pošto nekako da bi se te boje nekako sklopile tu, da to malo bude i lijepo. I ovako sječemo na ove, kao što vidite, već trakice. I to isto, znači ja sam uzela jednu cijelu papriku, a vi znači možete i pola, ja sad nekad napravim i sa pola, zavisi koliko mi imam u stanu. Ovo je sad stvarno bilo, znači, što sam našla u frižideru. I onda sam skombinovala začas šta bi mogla. Sad ja uzimam ovdje jednu ljutu papričicu, znači zato što mi volimo malkice ljutkasto ponekad. Znači ako to nemate i ako ne volite, znači ovo slobodno možete da izbjegnete, znači ne morate da stavljate, ovo je baš što nije za moranje, da kažem. U stvari nije ništa za moranje, ne morate vi ovo jelo ni napraviti ako vam se ne sviđa. Ali oni kojima ovo bude interesantno, eto, super jedna ideja da brzo naprave. Znači i to ćemo otprilike da nasječemo na neke trakice. I to je po vašoj želji koliko ćete veličinu da uradite. Da vidimo da li ovo može da napravi neki posud, da kažemo tako. Sad ćemo da vidimo. Pa nije loše, ali možda je bolje da sam isekla na trakice. Meni ovo dobro izgleda. A pogledajte kako su oni to napravili, to nije baš predviđeno za mrkvicu. Pogledaj, vamo sve prolazi i izlaze krupni dijelovi. Znači, za ovo sam, iskreno da vam kažem, i bacila pare. Viš, počelo je da lijepo izlazi, a je svidio tamo ono, znači, ostane neiskorišteno, što... Vidi kako je, nije baš to. Ali dobro, evo, probali smo na licu mjesta i vidjeli da nije vrijedno. Papričica je dobro ljuta. Uzela sam mrvicu, mrkvice, i baš me pecnulo. Tako da, pazite koliko volite ljuto. Ja volim. Čuli ste šta kaže kamerman? Kaži to glasno.
Ja volim ljuto, to... Pa dobro, možemo i mi. Volimo li ne toliko baš koliko to Vojin može ljuto da jedi. Nekad mi tako probamo. Kažete koliko je ljuto, ja. A Vojin ništa. Najgore je kad mi njemu povjerujemo da to nije ljuto, pa kad mi pecnemo se, kažemo samo hu hu. Hu hu. Ja onako gledam. I čudi se šta je nama to. Evo, znači i to nešto tako. I evo sad prelazimo na kupus i Vojin kaže pa da neće biti malo previše tog kupusa, pa ćemo vidjeti onako kad ovako isjeckamo koliko ćemo toga staviti. Po vašoj, znači, želji koliko volite. Sad ću vam pokazati jedan interesantan način koji meni je jedna poznanica rekla, kao kako to sječeš kupus? Ma što se mučiš, znaš li ono zaguliti mrkvu i tako to, kao probaj s tim. Ja bila onako malo začuđena, ali kad sam probala, ispadnete pravi neki majstor, kako vi to znate, tako, pogotovo za salatu, kao pogledaj kako ona to fino, sitno nasjeckala, pa se pravite važni kako ste to uspjela. Pogledajte kako to s ovim ide zgodno, a naravno ako ovako nešto nemate, onda može to naravno sve da se radi sa nožem, znači sve onako polagano, isto sitno nasjeckate. U stvari sitno onoliko koliko vi volite. Ja nekad, iskreno kažem, i volim malo krupnije, pogotovo kad... Ja, na primjer, sam opet drugačiji. Da, pa ćemo se ovog puta držati da ugodimo ovim najmlađima, jel? Pretpostavljam da tako svi većinom rade, ugađaju svojima. I evo, to isto tako, znači možemo da uradimo i sa nožem, ali mnogo... Puno je brže, a? I brže jest da malo poslije bude po kuhinji onako, evo tu nešto ima, to ćemo da odstranimo. Što bi ja rekla, znači da je kupus prirodan, jel? Čim ima po sebi tako tih nekih flekica, znači da nije pretjerano šprican i tretiran, ako još postoji tako nešto. Evo, Vojin mi već ovamo, da vi možete to sve da vidite. Jednom je Vlado to snimao i rekao bi da bi to volio da pusti, da vi vidite šta se sve dešava, kako mi to radimo. I on je to snimio, imamo mi tako par tih nekih za nas, ostavili smo. Pa eto, možda nekad i podijelimo s vama, vidjet ćemo. Šta se to dešava iza kamere sve? A šta je to Vojin signalizirao? Da kaže da je dosta kupusa. Pa eto. Znači, vjerujte, vidite koliko je baš i mnogo ostalo. Pa kad ja mislim sad kad bi to sve izgledalo da ne bi bilo baš tako. Pa neću, zato što je previše, vidim i ja. Jeste da ovo kad se uprži onako... Eto, dovoljno je, nećemo više. Prethodno smo, znači, oprali ovaj kupus. I naravno svo povrće. Sad prelazimo dalje. I sad uzimamo jedan dublji tiganj, ili ako imate ovaj vok, to će biti još bolje. Stavljamo bukvalno 1 kašiku ulja, sasvim je dovoljno. I kad se to lijepo zagrije, sve ovo povrće ćemo staviti tu. Da to ne bi prštalo, ja ću to da stavim odmah. I to ćemo sve zajedno, znači, da propržimo veoma kratko. I nakon 5 minuta, ja sam nakon 5 minuta promiješala već jedno 3-4 puta između i sad dodajemo vodu. I ako budete koristili ovakve nude kao ja, držite se uputstva kako piše na njima. Znači onda znate koliko ćete staviti vode i one se sipaju odmah. Sad ćemo to fino ovako promiješati. I evo, nakon 2-3 minuta vidite sva je voda isparila, nude su već odmah omekanile. Vodu sam dodala hladnu, može i mlako ako želite da ubrzate. I sad stavljamo soja sos. Soja sos stavljate koji imate i koji želite. I ovo možete isto da izbjegnete, ali ipak to je bolje s ovim. Ja ću staviti 1 kašiku, on može da se doda i poslije još, ako tako budete htjeli.
Da, po ukusu, bravo Vojine. Pošto Vojin malo više voli, Vlado malo manje, Bojan je sve svejedno, ona može sve. I evo, to je gotovo, znači već smo isključili. Ja smo isključili smo i evo, to je gotovo, serviramo i jedemo. Najviše je potrošeno vremena na moje pričanje. Ali htjela sam da kažem za ove ovako, znači iskusni to sve znaju i kako će sjeckati, kako će pržiti sve ostalo, ali za ove ovako koji snimaju, ove ovako mlađe, kad žele sami da spreme. I evo sad će to moj vegetarijanac, uz kojeg smo i mi poprilično postali vegetarijanci, ne baš skroz. Volimo ponekad malo da kršimo to. Pa dobro, nismo mi ni rekli da ćemo biti, ali manje jedemo mesa. Zahvaljujući Vojinu. Će ti biti preveliko, ova vruće je još, a ja sam baš uzela puno. Šta je važno da vam kažem, vidjeli ste da nigdje nismo dodavali so, a zašto? Zato što je soja sos baš slana i onda vam ne preporučujem. Možete eventualno sad dodati malo bibera ako želite. I to je to. A evo Vojin će da proba. Po meni odlično. Samo što ja ću tu još malo staviti soja sosa. Pa da, on voli taj malo jači ukus. Sad je stvarno super. I eto, nadam se da sam bila od koristi ovog puta, da ćete spremiti ovako nešto sebi. Baš se spravno sprema brzo i prijatno, drugari.